Porin Diakonialaitoksen puutarha herää kesäaamun valoon kauneimmillaan. Pohjoisen puutarhan pienet versot kurottavat kohti aurinkoa uuden kasvun ja elämän lupauksena. Vehreässä puutarhassa kukoistavat monenlaiset kasvit. Komeat daaliat. Sinniat, balsaami ja kiinanruusu. Täällä kaalit ja salaatit viihtyvät kukkien seurassa. Elokuun kukat ja monenlaiset yrtit ja hyötykasvit levittäytyvät ympärille ja rikastuttavat maisemaa. Potager ranskalainen keittiöpuutarha on suunniteltu Diakonialaitoksen Oma maa-osuuskunnat -hankkeen osallistujien ideoiden ja piirrosten pohjalta. Elokuu on sadonkorjuun juhlaa. Yrtit, kukat ja hyötykasvit ovat parhaimmillaan, vaikka kasvihuoneessa tomaatit ja paprikat odottavat vielä kypsymistään. Oma maa-osuuskunnat -hanke on Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön hallinnoima hanke. Toiminta kestää 3 vuotta 2024–2027. Toiminnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisen puutarhan avulla maahanmuuttajien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten hyvinvointia ja työelämävalmiuksia. Puutarhatoiminta on myös tarkoitettu ihmisille, joita kiinnostaa hyötykasvien viljeleminen ja jotka haluavat oppia lisää puutarhassa työskentelystä. Tämä puutarha on miten parhain paikka osallisuuden ja yhteisöllisyyden luomiseen. Kaikki alkoi ihan nollasta. Ensin paikalle laitettiin lavakaulukset. Asetettiin nämä paikoilleen ja lisättiin näihin multaa. Sitten kylvettiin siemeniä pikkulaatikoihin ja jo myöhemmin istutettiin pikkutaimia laatikkoiden multaan. Oma maa-osuuskunnat -hankkeen projektipäällikkö Merja Rikala kertoo sen tehtävistä ja tavoitteista. Alkoi tosiaan keväällä 2024 ja kaikki on edennyt tosi hyvin. Meillä on täällä hyvä tiimi työntekijöistä ja meillä tämä puutarhatyö on sujunut hyvin. Päästiin heti hyvään alkuun ja meillä on myös ollut erittäin ahkeria asiakkaita ja osallistujia. Että jo heti ensimmäisenä keväänä ja kesänä me perustettiin tämä Diakonkylän yhteisöllinen puutarha ja istutettiin tänne kaikki nämä, mitä me kasvatetaan. Ja saatiin täältä viime vuonna tosi hyvä sato. Ja tänä vuonna me ollaan laajennettu sitten tuonne Kirjurinluotoon ja tänne on rakennettu tämmöinen potager, eli
niin kun itse työ on mennyt hyvin, me ollaan päästy meidän osallistujatavoitteeseen. Kaikki on mennyt oikein hyvin. Ja mistä mä oon erityisen iloinen on se, että me viljellään täällä luonnonmukaisesti ja pystytään sitten hyödyntämään näitä kasveja meidän asiakkaiden hyväksi. Me laitetaan aina keskiviikkoisin tai perjantaisin kerran viikossa ruokaa näistä kasvimaansadosta. Ja myös sitten, jos satoa jää ylimääräistä, että emme syö kaikkea, niin jaamme siitä sitten osallistujien kesken. Että me pystytään tavallaan tuottamaan yhteisöpuutarhassa hyvää lähiruokaa meidän osallistujille, mikä on yhteisöpuutarhan tarkoitus. Minkälaisia haasteita olet kohdannut projektin aikana? Tässä projektissa, niin kuin nimi sanoo, Oma maa osuuskunnat-hanke, on yhtenä tavoitteena, että hankkeen osallistujat perustaisivat oman osuuskunnan, viljelyosuuskunnan. Hankkeen tarkoituksena on, että me annetaan sellaiset viljelytaidot, että he pystyvät viljelemään itsenäisesti. Mutta tässä on myös sellaisia ongelmia, että esimerkiksi maahanmuuttajilla pitää olla tietty tulotaso, millä he osoittavat pystyvänsä elämään täällä Suomessa ennen kuin he saavat Suomen kansan oleskeluluvan. Ja meillä on tosi paljon tämmöisiä maahanmuuttaneita, joille ei vielä välttämättä, tai on oleskelulupa, mutta ei ole pysyvää oleskeluoikeutta Suomessa. Niin sitten mietimme, että kuinka saamme siitä osuuskunnasta niin tuottelijaan, että he pystyvät todistamaan, että he elättävät sillä itsensä. Ja myös suomalaisten mukaan saaminen hankkeeseen on ollut vaativaa, niin se osuuskunnan perustaminen ja ihmisten kannustaminen siihen sillä tavalla, että heillä kuitenkin olisi turvattu toimeentulo, niin se yhtälö on välillä, minä koin sen hyvin vaikeaksi. Joo, kiitos paljon. Suurin haaste on saada osuuskunta-ajatus itämään. Porin työttömyystilanne on tällä hetkellä synkkä. Huolestuttavaa on myös ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden määrän voimakas kasvu. Tämä viittaa siihen, että maahanmuuttajat kohtaavat yhä enemmän haasteita työllistymisessä ja tarvitsevat kohdennettuja tukitoimia. Tämän projektin tavoitteena on tukea sekä työttömiä että maahanmuuttajia löytämään polkuja työelämään tarjoamalla koulutusta, ohjausta ja käytännön apua työllistymisen edistämiseksi. Monilla osallistujilla on hyvin vähäinen suomen kielen taito tai ei ollenkaan. Yksi projektin ajatuksista on, että kuunnellaan suomen kieltä ja pyritään ymmärtämään sitä. Projektin ohjaaja ja suomen kielen opettaja Timo Helavuori kertoo haasteista, jotka hän kohtaa omassa työssä maahanmuuttajien kanssa. Maahanmuuttajien kanssa olen miettinyt montakin kertaa erilaisia asioita juuri haasteiden kannalta, ja haasteet ovat hyvin erilaisia. Jos puhutaan kielenopetuksesta, haasteet ovat ja liittyvät kieleen, kulttuuriin, elämäntilanteisiin. Joo. Ja näitä olen nyt sitten miettinyt lähinnä kielen kannalta. Olen huomannut, että suomi on hyvin vaikea kieli oppia. Totta. Sitten tulee helposti tällaisia väärinymmärryksiä arjen ja toisaalta virallistenkin asioiden hoidossa. Joo. Sitten eri kielitaustat. Meillä voi olla useita eri kieliryhmiä ja se vaikeuttaa kielen opetusta, kun heitä on tunneilla samaan aikaan paljon. Kulttuurierot
olen huomannut, että ihmisten tavat ilmaista esimerkiksi kiitollisuutta, kohteliaisuutta, kunnioitusta ja kaikkea tällaista, ne poikkeavat suomalaisesta tavasta. Ja sitten toisaalta monet asiakkaani ovat tulleet täysin erilaisista viranomais- ja koulutusjärjestelmistä. Eli kunnan opetusta ei ehkä kotimaassa ole ollut, tai ainakin poikkeaa meidän hyvinkin paljon. Sitten on nämä omat ryhmänsä. Asiakkailla voi olla vaikea trauma tai voi olla vaikea elämäntilanne. Osa maahanmuuttajista on kokenut sotaa ja toisaalta on kokenut ehkä vainoa kotimaassaan, minkä takia on lähtenytkin ja tullut Suomeen. Eli se keskittyminen siihen opiskeluun saattaa olla aika vaikeaa, jos koko ajan miettii ja päässä pyörii kotimaan asiat ja vaikkapa sota. Sitten tullaan sosiaalisiin haasteisiin, eli hyvin usein maahanmuuttajat kokevat aika paljon yksinäisyyttä, voivat kokea rasismia ja joillakin voi olla todella vaikeaa löytää suomalaisia ystäviä ja kontakteja. Ja tähän kaikkeen liittyy sitten, mikä kuuluu yhtenä työhön, niin myös löytää työpaikkoja. Tutkintoihin pääsy on vaikeata. Suurin syy on tietysti kieli. Työnantajat ovat ennakkoluuloisia maahanmuuttajia kohtaan. Ja sitten on vaikea löytää esimerkiksi harjoittelupaikkoja, kun kielitaito on heikko. Ja vielä yksi asia, haasteena on ollut löytää jokaiselle oma oppimispolku, koska ne tarpeet, mitä he haluavat, ne voivat olla hyvin erilaisia, niin siinä on paljon yhteensovittamista. Nämä, mitä olen huomannut ainakin yksilöohjauksessa, kielen tunneilla tai ryhmätunneilla. Урожайное время. Satakunnassa tällä hetkellä asuu yli 1200 ukrainalaista. Рабочее настроение. Улыбаемся. О, красиво. Красиво сидим. Маша. Не надо. Хотела спросить вас пару вопросов об участии в проекте «Моя земля». Что для вас самое приятное в работе на земле? Я люблю землю. Я люблю, когда весной тает снег, светит солнце, земля начинает нагреваться, и она пахнет. Она пахнет новым, светлым, красивым, свежим. Спасибо. Что самое трудное? Самое трудное, когда ты думаешь, выбираешь, что бы такого посадить, что бы такое попробовать, что у тебя еще не было. И очень хочется обязательно то, чего у тебя нету. Очень хочется его приобрести. И очень трудно, когда оно у тебя не растет, не принимается, потому что условия погоды, земли, разочарование, что у тебя что-то не выросло. Ясно. Любимая культура для выращивания? У меня таких приоритетов нет. Я люблю от земляных до деревьев, кустов, цветы, все. Урожай, которым вы больше всего гордитесь? Когда я начинаю пробовать сама для себя
новые методы выращивания. И когда они действительно приносят плоды, и они лучше, чем то, что было у меня раньше, это да, это приносит Ну, удовольствие. конечно. Инструмент, без которого не обойтись. Ну, например, если взять сегодня и сейчас вот сад, тот, в котором мы работаем, не хватает нашего инструмента, например, тяпка. Тяпка. Большая тяпка, они бывают разные. Не хватает, чтобы их натачивать вовремя. Их надо точить вовремя. Это облегчает труд. Уборку травы особенно. Да, конечно. Ваш секрет хорошего урожая. Ну, мой труд – это хорошо. Секрет. Возможности мои – это тоже хорошо. Но очень много зависит от погоды, от природы, в частности. Я бы сказала 50 на 50. Сад или поле, что ближе вам? Я безумно люблю сад. В то же время я выросла в степи. И я очень люблю поле. Да. Любимое время года. Я люблю осень. Раннюю, среднюю осень. Время урожая. Время урожая, время хорошей погоды, температуры, когда уже весь процесс тяжелой работы ушел, кое-что ты можешь не сделать, ты можешь оставить на весну, доделывать огород, сад. Можно себя побаловать. Наконец. Мгм. Есть ли что-то, чего вы не знаете в хозяйстве? Что-то хотели бы научиться, что-то такое вот новое? Ну, я бы не сказала, что я чего-то не знаю. А сказать, что я знаю, это говорит только о том, что я ничего не знаю. Чем для вас является проект «Своя земля»? Для меня это моральное, внутреннее, душевное спокойствие. Потому что находиться дома сама без людей я не могу. А здесь, когда вот зимой мы начинаем что-то там садить, что-то там рисовать, о чем-то обсуждать, что у нас будет, весной мы начинаем вот это все выращивать. А потом, когда ты уже приходишь и видишь, что оно красиво, оно приятно, оно радует глаз, вот это хорошо. Ты не зря провел время. То есть проект, одним словом, это для вас Да, да. Это мое внутреннее Отдушина. спокойствие. Да, да. спасибо. Ясно. Svitlana Makarenko on tullut Suomeen Harkovista. Hän on hyvin innostunut projektin toiminnasta ja viihtyy tässä H. Все. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я спрошу вас пару вопросов об участии в проекте «Своя земля». Хорошо. Что для вас самое приятное в работе на земле? Самое приятное – это результат. Что самое трудное? Самое трудное – это наверное, переключиться с
наших каких-то традиций, с украинских, на финские. Да. Любимая культура для выращивания. Цветы. 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 Урожай, которым вы больше всего гордитесь. Я горжусь вот этой нашей чудесной клумбой французской. Да. Мы ее сажали, и это очень конечно, красиво, очень круто. Здорово получилось. Инструмент, без которого не обойтись. Без желания, без воодушевления, без любви. Ваш секрет хорошего урожая. Хорошее настроение. Сад или поле, что вам ближе? Сад или поле? Сад. Сад. Любимое время года? Вообще осень. Осень также и сбор урожая. Да. Чему бы вы хотели научиться? Научиться еще. Да, что вы такого не знаете. Ну, в принципе, еще каким-то местным финским традициям. Имеется в виду садоводство. Да, да. Чем для вас является проект «Своя земля»? Этот проект. Значение какое? Это интересно, это познавательно, это поучительно. То есть, одним словом, это интересно. Да, это очень интересно. Спасибо. И это большой опыт. Да, это большой Это опыт. Дает, конечно, много полезного. Конечно. Спасибо. Спасибо вам. Kysyin yhden projektin ohjaajalta, Hannele Ketoselta, millaisia kokemuksia hänellä on työskentelystä maahanmuuttajien kanssa. Hei Hannele, minkälaisia kokemuksia sinulla on maahanmuuttajien kanssa työskentelystä? Minulla on pelkästään positiivisia kokemuksia ja he ovat niin ahkeria ja kohteliaita ja ovat avanneet minulle ihan eri maailman. Kiitos. Projektin oma maaosuuskunnat osallistujat viihtyvät keskustelemassa kaikenlaisista puutarhanhoitoon liittyvistä asioista. Yhdessä opitaan paljon toinen toisilta ja saadaan uutta inspiraatiota. Kaikkia yhdistää ja innostaa rakkaus puutarhassa puuhailuun niin kokeneita konkareita kuin innokkaita aloittelijoitakin. Tetjana Dudkan mielestä uusi elämä, kasvu tai uuden kasvun ihme tarvitsee turvaa ja välittämistä, jotta se voi toteutua. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Я задам вам пару вопросов об участии в проекте «Своя земля». Первый вопрос. Что для вас самое приятное в работе на земле? Для меня самое приятное – это работа с землей и видеть этот результат, урожай. Мне очень приятно заниматься землей. Я как будто с ней разговариваю и с растениями. Они живые души. Да, и я очень их люблю. И они меня очень любят, Да, потому живые, что отзывчивые, они все слышат, они все знают. И я просто любуюсь этим, когда они прорастают, за ними ухаживаем. Они дают свои плоды, и это настолько положительно и радостно на душе, что просто влюблен в эту работу. Красиво. Что самое трудное в этой работе? Самое трудное – это видеть, когда растение болеет и плохо растет. И тоже страдаешь вместе с ними. Подбираешь к ним борьбу с сорняками, с вредителями, с болезнями. Ну, это очень больной вопрос, когда видишь, как растения болеют. Вот Да, этом заключается действительно. мне, например, это Да. самое трудное смотреть на это и спасать его. Вы очень любите растения. Да, я очень люблю. Любимая культура для выращивания?
любимая культура для выращивания цветы. Это первое. Второе овощи. Очень люблю. Урожай, которым вы больше всего гордитесь? Ну, весь урожай, если он созревает хорошо, плодоносят все культуры. Приятно, когда оно все отзывчиво и отзывается. Ты с ним работаешь, а оно благодарит тебя за это и приносит плоды. Инструмент, без которого не обойтись. Инструмент – это лопаты, грабли, ну весь инструмент садовой, который необходим для работы с растениями. Сапки, грабли, да. Есть ли у вас секрет хорошего урожая? Только любовь. Только любовь и труд. И труд работать над этим и усовершенствовать. Совершенствовать свое отношение. Отношения, да. Сад или поле, что вам ближе? Я люблю сад и люблю поле. Не могу сказать, что мне ближе. Я все люблю, и одно, и другое. Не могу их поделить, потому что каждый по-своему. Любимое время года? Весна, лето, осень. Все почти, кроме зимы. Обожаю, да. Есть ли что-то, чего вы не знаете в хозяйстве? Конечно. Время не стоит на месте, технологии все усовершенствуются. И просто не успеваешь за всем этим следить. Есть, конечно, да. Вы чему-то учитесь на проекте новому? Конечно, конечно. Очень замечательные сотрудники, высококвалифицированные. Они просто ищут все такое интересное для того, чтобы радовать всех людей. И новыми сортами, и совместимость растений, цветы и овощи. Мне это очень приятно. Это для меня новость. Вот это овощи с цветами. Да, для меня тоже. Да. Это очень красиво, очень приятно, и они друг с другом уживаются. Чем для вас является проект «Своя земля»? Одним словом. Вот. Для меня жизнь. Я этим живу. Я этим живу, я просто мечтаю, чтобы заниматься и видеть всю эту красоту. Хорошо. На этой оптимистической ноте закончим интервью. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Sotnik Olenalla on pitkä kokemus maahoidosta, ja hänen mielestään Suomessa perinteet ovat hyvin erilaisia kuin hänen aiemmin tuntemissaan maissa. Hän huomaa, että täällä painotetaan esimerkiksi luonnonmukaisuutta, vuoden aikojen rytmiä ja maan omia ominaisuuksia eri tavalla kuin mihin hän on tottunut. Здравствуйте, Алена. Я хочу задать вам пару вопросов о вашем участии в проекте «Своя земля». Первый вопрос. Что для вас самое приятное в работе на земле? В работе на земле самое приятное видеть плоды своего труда. То, что мы сделали. Мне вот это вот приятно. Да, красивая игра. По проекту «Французская грядка» очень красиво. Мне хочется поэтому работать на земле, чтобы видеть вот такую красоту. Результат. Что самое трудное в работе? Я бы сказала, тут уторху трудного такого и нет. А вообще земля — это очень трудоемкий труд. Это я знаю по работе в Украине. Назову себя просто.
Любимая... А здесь все приятно. Хорошо работает. Да, здесь хорошо, конечно. Любимая культура для выращивания. Ну, цветы. Цветы, да. Цветы. Приятно видеть, когда они уже выросли, когда они цветут. Приятно, когда они радуют глаз. Да, конечно. Урожай, которым вы больше всего гордитесь. Урожай Или дома какой-то, здесь. или здесь, или там, может быть, такой какой-то такой особенный вот Самый урожайный год. урожайный, даже и не год, а урожай, которым я горжусь. Мы дома выращивали помидоры, и их было очень много. Да, даже здорово. Так что... Хотя помидоры трудно выращивать. Да Теплица. нет, ну, в теплице, да. Трудно тем, что у нас очень жарко бывает, а это все под пленкой, и там очень высокая температура. В общем, надо выбирать время суток, чтобы убирать эти сорняки. Ну, вообще. Инструмент, без которого не обойтись. Руки. Ну да, Это самое главное. А там конечно. инструмент, ну, Ну да. не знаю, тут Да. у вас тут инструментов таких нет, Да. с которыми мы работаем. Ясно. Секрет хорошего урожая. Есть ли такой секрет? Это вдохновение собственное, желание работать. Вот и весь секрет. Сад или поле, что вам ближе? Ну, сад, наверное, сад. Поле это слишком много. Это пальмин. Любимое время года? Любимое время года весна. Весна. Когда все только начинает расцветать, видишь этот рост всего, просыпается жизнь. Ну, это очень интересно наблюдать. Есть что-то, чему вы хотели бы научиться? Ну, научиться. Здесь много чему можно научиться. Во-первых, спокойствие, умиротворенность. Не надо никуда бежать. Спокойный процесс такой. Да, трудовой процесс. Как раз то, что нужно. Чтобы растение приросло, если пикируешь. И все, нужно вообще-то спокойствие. Да, правильно, точно. Чем для вас является проект «Своя земля»? Одним словом. Какое значение такое? Очень хороший проект. Мы тут не забываем то, чем занимались дома. И вообще есть чем заниматься, видеть, как это растет, природу наблюдать. Hannele Ketosella on monivuotinen kokemus puutarha- ja kasvien hoidosta. Hän painottaa, että olennaisinta puutarhan hoidossa on kasvien tarpeiden ymmärtäminen. Maaperän laatu, valo, vesi ja sopiva hoito. Hänen mukaansa kun perusasiat ovat kunnossa, kasvit kukoistavat ja työ palkitsee tekijänsä runsaalla sadolla ja kauneudella. Hyvän sadon salaisuus. Mielestäni se on se, että pidetään kasveista ja vihanneksista huolta ja käydään riittävän usein kastelemassa niitä. Joo. Mikä on vaikeinta? Vaikeinta on se, että kun haluaisi osata ja tuntea mahdollisimman paljon kasveja ja vihanneksia, niin kestää ennen kuin opit ne kaikki tietämään ja miten hoidat niitä. Kiitos. Tikki vuoden aika. Kyllä se kevät on. Kaikki kukoistaa ja kaikki alkaa niin kuin alusta. Joo.
Vai pelto? Kumpi on läheisempi? Ehdottomasti pelto. Aha. Joo. Jotta ilman et voi tehdä työtä. No ensisijainen on omat kädet. Niitä ilman emme voi sitä tehdä. Totta, joo. Josta olet ylpeä? No herne ensin ja sitten peruna. Perunaa tuli paljon. Okei. Suosikin kasvisviljelyn. No tällä hetkellä voisin sanoa, että se on herne. Oma maa-projekti merkitsee sinulle? Merkitsee todella paljon. Saa olla ihmisten kanssa tekemisissä ja monenlaista työtä on tullut ja olen oppinut ihan hirveästi uutta. Ihan uusi aluevaltaus elämässäni. Kiitoksia paljon, Hannele. Kiitos. Ohjaaja ja opettaja Timo Helavuoren mielestä työ maahanmuuttajien kanssa ei ole aina helppoa, mutta se on sitäkin palkitsevampaa. Miksi? Joo, kirjoittelin tähän jotakin asioita ylös, mistä ilahdun itse kovasti, eli se edistyminen ja ne onnistumisen hetket, eli se, että näkee sen ilon hyvin konkreettisesti ihmisten elämässä. Esimerkiksi maahanmuuttaja oppii uuden sanan, tai löytää työpaikan, tai pääsee opiskelemaan, joka auttaa sitten siinä arjen selviytymisessä paljon paremmin. Ja työntekijä huomaa sen oman vaikuttavuuden. Kyllä. Luottamus, sen mä oon kokenut erittäin tärkeäksi, eli huomaa, kun asiakas avautuu omista asioistaan, eli luottaa minuun. Uskaltaa kertoa sen, silloin koen myöskin, että se on palkitsevaa. Se on totta. Toisaalta palkitsevaa on se, että olen oppinut tuntemaan ja kuulemaan eri maiden kulttuureita ja heidän omista arvoistaan. Tämä on ainakin rikastunut minun maailmankuvaa. Ja se, minkä näkee päivittäin, on se ihmisten kiitollisuus, pienet eleet, hymyt, sanat, kiitos. Ne ovat palkitsevia. Ja ennen pitkään sitten se, että maahanmuuttaja huomaa, että hän kotoutuu Suomeen paremmin ja paremmin. Koen, että se on yksi tärkeä osa myös minun työtä. Kiitoksia paljon. Kiitos. Oma maa toistensa ajatuksiin ja jakavat kokemuksiaan, ja yhteistyön kautta syntyy jotakin uutta ja arvokasta. Projekti ei ole vain oppimista puutarhasta, vaan myös yhdessä kasvamista ja yhteisön rakentamista. Suuret kiitokset kaikille, jotka osallistuivat tähän videoprojektiin.
Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я спрошу вас пару вопросов об участии в проекте «Своя земля». Хорошо. Что для вас самое приятное в работе на земле? Самое приятное – это результат. Что самое трудное? Самое трудное – это самое трудное, наверное, переключиться с наших каких-то традиций, с украинских, на финские. Да. Любимая культура для выращивания? Цветы. Цветы. Урожай, которым вы больше всего гордитесь? Я горжусь вот этой нашей чудесной клумбой французской. Да. Мы ее сажали, и Да, это очень конечно, красиво, очень круто. Здорово получилось. Инструмент, без которого не обойтись? Без желания, без воодушевления, без любви. Ваш секрет хорошего урожая? Хорошее настроение. Сад или поле? Что вам ближе? Сад или поле? Сад. Сад. Любимое время года? Вообще осень. Урожай. Осень также и сбор урожая. Да. Чему бы вы хотели научиться? Научиться еще. Да, что вы такого не знаете? Ну, в принципе, еще каким-то местным финским традициям. Имеется в виду садоводство. Да, да. Чем для вас является проект «Своя земля»? Значение какое? Это интересно, это познавательно, это поучительно. То есть, одним словом, это интересно. Да, это очень интересно. Спасибо. И это большой опыт. Да, это большой опыт. Дает, конечно, много полезного. Конечно. Спасибо. Спасибо вам. Kysyin yhden projektin ohjaajalta, Hannele Ketoselta, millaisia kokemuksia hänellä on työskentelystä maahanmuuttajien kanssa.
Hei Hannele, minkälaisia kokemuksia sinulla on maahanmuuttajien kanssa? Projektin Oma maa-osuuskunnat osallistujat viihtyvät keskustelemassa kaikenlaisista innokkaita aloittelijoitakin. Kasvu tai uuden kasvun ihme tarvitsee turvaa ja välittämistä, jotta se voi toteutua. Hän huomaa, että täällä painotetaan esimerkiksi luonnonmukaisuutta, ymmärtäminen, maaperän laatu, valo, vesi ja sopiva hoito. Ja opettaja Timo Helavuoren mielestä työ maahanmuuttajien kanssa ei ole aina helppoa.